ताबिरिबसिंगबु nganगom kiran na taram na okchari आकाशवाणी इम्फाल की पाउकांगबु अमसुंग राज्य के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट पुनः सिंजबा आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रोग्राम की 39 सुब एपिसोड की वाहंग हंगजरी वाहंग अदुदि कालापानीदगी लोई हलकलबा मतुंगदा महाराज कुलचंद्र करम मतमदा मसुंग कदाइदा लैखिदबगे द क्वेश्चन इज when and where Maharaja Kulachandra breathed his last after returning from exile at Kalapani. Aikogi email address airinfalnewsquiz@gmail.com da isagi ming laifam amadi contact number galoinana adongi paukhum thabirau. Mamangi irai numita quiz program asigi 39 subi episode ta hangjakibu wahang. English Machanipan Marputara Mathoigi Anglo Manipur Lan Matungda Ningthau Kulachandra Yauna Athaubu Taramanga Kalapani the Loithana Bugidamak Kalkata dagi Port Blair Fawa Pukiwa Jahas Adugi Maming Kari Kaubage Wahanga Sigasuma Paukumdi Jahas Adugi Maming SS Sahazahan Kawi Haibasini Kwaidiga Hanachuma Paukum Pirakiba Mio Om Kangachare Makoshing Adudi Ahanbu winner na Pishum Thong Nong Thomum Nerektagi Gunesor Wangkai Mayumne. I gaming Gunesor Wangkai Mayum Kauzai, I have Hausi Millennium Institute of Science, the 11th class at Tamzari, All Indian Radio, Infal Amadi, State Ki Art and Culture Department, Ani Magna Kosam Naraga Simbiba, Azadi Ka Amrit Moacha Program Asi, Ingwanda Kanaba, Yamna Fangzai, Indian History Gi Matang da Kangdaba Kayasu, Kangba Fangzare, Manipuri Gi, History Gi Mari Lainaba, Tonga Paba Kayagi, Warisu Taba Fangzare, Maram Aduna, All Indian Radio, Infal Gi News Unit Amadi State Ki Art and Culture Department Anibu Hainingai Letana Thakachari. Anishibu winner na Naran Konjan Mayai Laikai Robertson Thonau Jamni. Ahum Subu winner na Shambai Makha Laikai Nilando Maibamni. Winners in the congratulation Pijari. Loishalakpada Ngasiki Kuntranipan Subu episode ki quiz ki wahang Amuk Hananing Sing Jari. Kalapani degi loi halaklaba matungda Maharaj Kulachandra Karamamatam Damasum Kadaida Laikidabage. The question is when and where Maharaja Kulachandra breathed his last after returning from exile at Kalapani.